sani ong'eyo kaka ginyalo ndiko proposal. Kaunti ma Siaya e kaunti mokwongo chwalo chenro mag doho machiegni kod jopiny. Justice Ann Koros ma e doho mamalo mar alwora kod lope e kaunti ma Siaya owacho ni koyaw doho ma Usigu kod Yala e kuonde chung'od buche ma Bondo gi Gem, ka chung'od bura achiel kende ema biro dong' maonge doho e kaunti no. Justice Koros owacho ni yawo doho e thoth sub-counties ma Siaya nyiso tudruok machiegni kod sir ma jodak ma Siaya osebedo ka chiwo ne bad migawo mar doho. Owacho ni sub-county ma Siaya duto te kende emodong' ma onge doho, to ibiro ger achiel kuno machiegni nikech sub-county ka sub-county owinjore obed gi doho, ka county onego obed gi doho mamalo kod doho mar alwora gi lope. Kuchukua hii nafasi nishukuru serikali kwa kuleta koti hapa Yala. Nina matumaini hivi karibuni itakuwa inafanya kazi. Kama vile mnajua ya kwamba hapo mbeleni tumekuwa na changamoto sisi kama wakaji wa hii sehemu, na wale pia wanatoka in the neighboring sub-county, wote wamekuwa wakienda kule Siaya. Katika Kenya mzima, county ambayo ina lead kwa koti kuwa karibu na watu ni county ya Siaya. Kenya mzima. Na inaweza kuonyesha kwamba watu wa Siaya wako na ukarimu, kwa sababu sisi hatuwezi enda kujenga koti mahali popote. Lazima tupate support ya kwanza kutoka community na 2 kutoka county government. Sasa tunakuja pia kushukuru kwa sababu hata kama ndio tunaleta koti, lakini pia nyinyi mmeweza kutoa kitu inaitwa nini, shamba. Let's take this idea of having a court in Game positively. Ambassador, I'm told there is land already allocated across for building of a prison. You know, courts na prison zina uhusiano ya karibu kabisa.